A gle, to ti je klasika, mislim, recimo prvo Blaž Duplančić, to je jedno obično štene koje je bilo oslobođeno tjelesnog, a ta situacija točno, znači on, kažem ti, Livaja se okreće i on digne ruke, dolazi dole do nekog kontakta po nozi, ali Livaja svoju desnu nogu gura malo u desno, dođe do kontakta, onda ta noga se odbije od tog kontakta, ok, da, ali lagani kontakt i onda on sam sebi zapne nogu. Mislim, to što on sam sebi zapeo nogu, to bi bio penal da je taj stvarno kontakt bio, da Livaja nije u principu u svojoj kretnji jednako kako je došao do Livaje, tako je Livaja došao do njega. Tako da mislim, to meni nije kazneni udarac, ne može biti kazneni udarac, odnosno da ga sviraš može proći, ali mislim da to nije kontakt za prekršaj. A ako ćemo mi ići eto tako da bi zadovoljili Hajduk ili navijački puk Hajdukov, pa da ne bi oni onda mjaukali, onda najbolje da onda krenemo utakmicu sa 2-0 na Poljudu, pa da onda nastavimo dalje, da možemo normalno suditi. Mislim, to mi je degutantno. Ali recimo, ne znam, pričao sam sa 5 novinara splitskih, oni kažu da njima isto nije to uopće dovoljno za kazneni udarac. Normalno oni to nemaju muda napisat. Blaž Duplančić je to što je, uvijek je bio isti takav i uvijek on će umrijeti takav, to je jedno obično smeće. Tako da, gle, navika je već ljudi, kogod je malo duže u nogometu, već je naviku uvijek na iste scenarije iz kuhinje dole, tako da, nemam se više snage ni živcirati.